Nginibingelele ngiphinde nginamukele kulona-ke i-channel lena-ke i-Chef the Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe and also like my videos, guys. Lana-ke nginiphathele-ke udaba-ke oluthinta-ke ama-reports mayelana-ke nomfundi-ke oneminyaka-ke eyishumi-ke nantathu. La khona-ke ekuthiwa-ke kunothisha-ke ababili besifazane-ke basesikoleni-ke saseNanda-ke. Igama laso-ke lesi sikole-ke iMata Betulu-ke Primary School. Lana-ke labo thisha-ke baboshwa-ke ngenxa yezinsolo zokufihla-ke udaba lokudlwengula-ke komfundi-ke wesifazane-ke wakhona laphayana ko-grade 4 wakuso lesi sikole-ke. So iso lezwe-ke nalo-ke engithole kulona-ke lolu daba yilo-ke lithole-ke umthombo walo-ke wakulona-ke ngaphakathi-ke kusona lesi sikole, okuyiwona-ke obathintile-ke beyilona-ke iphepha mayelana-ke noNhlanhla Gumede-ke kanye naye uGugu Hlanguza-ke, okuwukuthi-ke sebeboshiwe ngenxa-ke yokuthi-ke bafihla lona lolu daba-ke olukhulu kangaka. Umthombo-ke uthene-ke uhlebele leli phephandaba ukuthi-ke umfundi lo ona-13 usagodliwe-ke igama lakhe ngenxa yokuvikela isithunzi-ke sakhe. Wabikela-ke labo thisha-ke ukuthi-ke khona-ke uthisha-ke osemdlwengulile-ke noma-ke umlisa thizeni-ke oyisihlobo sakhe futhi-ke ogada-ke kusona-ke lesi sikole. So lapha-ke lolu daba kahle kahle-ke kwakumele balibike futhi-ke balidlulisele-ke kwezokuphepha noma-ke endaweni-ke efanele. Kuthiwa-ke labo thisha-ke kabazange-ke babikela-ke muntu ngaso-ke lesi sigameko noma ngalo lolu daba. Kwazona-ke iy'phathimandla zesikole azilwazi namaphoyisa lutho. Baqoma-ke ukufela ngaphakathi-ke okwebutho-ke lakhe-ke uZulu. Okukhulumela amaphoyisa-ke ngani zakwethu-ke akhona la KwaZulu-Natal, uConstable Thenjiswa Ngcobo-ke uqinisekisile ukuthi-ke ukushaqwa-ke ngamaphoyisa-ke asesiteshini-ke saseMtshebheni-ke kukaGumede-ke naye-ke uHlanguza ngoLwesihlanu-ke olwedlule-ke kwenzekile. So amaphoyisa-ke aseNanda abophe laba-ke besifazane-ke ngokwehluleka ukubika-ke lesi sehlakalo-ke kuziphathimandla-ke ezifanelekile. Ngakho-ke okuwuthisha omkhulu naye nawo noma wona-ke amaphoyisa. So idokodo-ke libe selidluliselwa-ke ophikweni lamaphoyisa-ke akhona eNanda olulwa-ke nodlame-ke lomndeni-ke ukuvikelwa-ke kwezingane-ke nokudlwengula ukuze-ke luqhubeke nalo-ke uphenyo. Laba-ke abantu besifazane-ke baboshwe-ke ngoJune 14, 2024. UConstable Ngcobo-ke uthe othisha-ke bavele phambi kwenkantolo-ke yemanje yaseNtuzuma-ke ngawo-ke uLwesithathu. So icala-ke lihlehliselwe-ke u-August 2 kuwo-ke lo nyaka kuphetha-ke yena-ke uConstable Ngcobo. Uma-ke sibheka-ke ngasedabeni-ke noma ngasengxenyeni-ke yomnyango-ke wezemfundo kulesi sifundazwe-ke kulaphana-ke umnumzane-ke Sihle Mlotshwa-ke uye waba nenkulumo-ke ayethulayo mayelana-ke nalo lolu daba. Athe khona-ke bayalishwama-ke lolu daba yize-ke kunjalo-ke kodwa-ke uthe sebeyalele-ke umqondisi-ke wezemfundo-ke esifundweni-ke sasePinetown ukuba-ke abaphenyele-ke kabanzi-ke. Ukumcaphuna nje uthe-ke siphatheke kabi futhi-ke kusidinile-ke ukuzwa-ke izindaba-ke ezibuhlungu kangaka. Wathi-ke banethemba-ke lokuthi-ke umthetho uzodlala indima yawo-ke kuphetha yena-ke uMlotshwa. Ngakho-ke ngani zakwethu-ke iso lezwe-ke lona-ke libuye lahabula-ke ukuthi-ke nomalume-ke wengane naye ukhalelwe-ke ngamasongo-ke kaSigonyela, ngamanye amazwi naye-ke uboshiwe. Wengane zakwethu-ke asenze sure ukuthi-ke iy'ngane-ke ziphephile nanoma yikuphi-ke nokubuza nje ukuthi iy'ngane-ke zisakahle yini-ke ngalapho-ke emakhaya. Uma-ke kukhona enikusolayo kodwa nibike-ke udaba emaphoyiseni-ke bafowethu-ke. Ngiyacela ukuthi-ke uma kukhona enifisa ukuphawula ngalolu daba niyokhomenta la kwi-comment section ngezansi. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe kuyona-ke i-Chef the Soul TV News. Danko.